Jingkhublei Kitbok Kitrwiang Khublei kajing suk kajing kemen undon bat pi Most Reverend Ferdinand Dkhar Jowai Diocese Nadia pi kipai Khublei jom ke Jowai Diocese baru Asyam kene kalah panai Khublei Kitbok Kitrwiang arti acat yau Bishop Ferdinand Dkhar walaupun kentang Bishop ngapta Jowai Diocese hagasi tarik Oktober Raja Khublei ha umulong Holy Spirit Church Maya kami nanti bat anu takis dan banyo yau nong sarai bapura nakam taki Pakistan ka Jowai Diocese Khublei ulah perang ya kabar langkap tekan SNM klaim yo Bishop bat minta ulah ai haki para Riewngeit ke Jowai Diocese ubala ipit ipian bah to Khublei try kenrat musim berkut Khublei undon rengkat bat pi Bishop wat betul nanti man ai bor ai musim pi ban alam ya kipai Khublei
Tala sutanat suhun hijrot bangalala banwan sekhi ya kajempen tentang Bishop Father Ferdinand Dkhar ya Father Bishop Ferdinand Dkhar ngala itu wala slem bat ga itnat ya kajemlong tu keras nem mencua ngala ikan dui hayun Bishop habangalawan ban ya kan do ya Bishop pesen keempat Papua Khublei. Labun kibala penmi ikubor ha YouTube channel halor kini kejaban kentang Bishop. Dengan lamur he bangan embusyo rela kataru nama bangalaring kidu nak dok pastang ha bakut ngan bu ya ki ha ki tup lan ha ki benta paper. Kabenta kabanengkong kan kentup Kyntien dam perang Bat kana lengkot Jepang ka Jingkhublei Catholic ha Jowai Diocese.